Hey guy, this is me again, haïtien juste dans 100%. Nous retournons là pour nous faire un petit parler parce que grand pile bagaille pour nous parler, grand pile l'éducation, nous gagnons, nous avons aider le peuple là, ouvrir les yeux. But, non, petit bagaille nous avons commencé, moi, essayer à faire un petit poser parce que gagne quelques bagailles qui fait nous mal en pile, nous avons ouvert les yeux, quelques monde là-dedans. Nous pas dit pour peuple haïtien agir même avec l'autre peuple. Si vous fait nous mal, nous obligés de faire mal. Mais il y a un pile en bagaille nous qu'a fait pour nous revendiquer droit non. Like I said, I was watching a video where I saw like 6 or 7 Dominican guys. They take an Haitian guy and they put him in a post, they tie him up, and they beat him up like an animal. I don't know if you remember, in the time of slavery, they do the same. They tie him up in a post. Light. It wasn't doing the night. The daylight. Ladies, men. And I wanna know, my question is, where are our politicians? Do we have a government in Haiti? Do we have somebody who represent us somewhere in the earth? Because if we have government in Haiti, I think they know more than me. They have the right to go to the international court and sue the government, the Dominican government, for what the people over there doing to the human being. Because there is nowhere we can say they don't have the right to make a reform in the immigration system in the country. We don't have the right to say no. But we have the right to talk to them, to sue them, so they can talk to the people, to their people, to treat human being. Because I see Dominican guys in the United States. In the United States, we have reform. They got reform in the immigration system, but they don't treat human being like animal. I know you don't want the Haitian people in your country. Yes, you can make a reform. If you're not legal in the country, you can send them back home. They're gonna survive. Alright, I'm gonna translate that in Spanish. So because I have people who speak English, they speak Spanish, I speak Creole too. So, besoin qu'on écoute gouvernement. Côté yo pour haïtien, yo mette nan tout moun wel. Gouvernement pas ka dire pas wel, politicien haïtien yo k'ap goumer à tête yo pour pouvoir au lieu de défendre droit peuple là. Dans le comité international là, y a pour pouvoir. Yo well too. Nèg yo prend yon haïtien durant nan journée, yo marel non poto, kou esclave, yo boucher gel, yo bat li kou animal et pas grand ken moun qui fait rien ça. Et nous connaissons les Nations Unies là, nous qu'a présenter, nous demander République Dominicaine pour gens la traiter peuple là. La traiter haïtien que la caille. Ou pas vle haïtien la caille ou gen droit pour vous retourner la caille. Mais ça pas veut dire pour traiter le corps animal. Parce que aux États-Unis, il y a une réforme qu'a fait dans le système d'immigration. Pas ouais, il a traité Dominicain ni l'autre nation corps animal. Il doit prendre yo minoto comme son système depuis yo arrêté ici, yo minoto, yo vo la caillou. Mais ça pas veut dire que pour Dominicain a traité haïtien corps animal. Parce que pas de monde qui dit rien, président haïtien ouais, politicien ouais, sénateur ouais, député ouais, tout le monde qui en Haïti ouais. Hein? Pas de problème de que dominicain a fait réforme. Il y a un droit pour faire réforme dans caillou, mais il n'y a pas de droit pour maltraiter haïtien. I'm going to translate that in Spanish. So you people who watching this video in Facebook who speak Spanish, you can understand. I don't have any problem with Dominican people. I'm not racist, but yo quiero decir, no tengo ningún problema con dominicanos. Yo no soy racista.
pero en el racismo que la gente dominicana están haciendo, maltratando a los haitianos, no estoy de acuerdo con eso. Como ser humano, nadie va a estar de acuerdo con eso. No digo que ustedes no tienen derecho de hacer una reforma en su inmigración, sistema inmigratorio, no tengo ningún problema. Pero mi problema es que la gente que están tratando a los haitianos o cualquier otra nación mal, ese no vale, no va. ¿Ok? El gobierno haitiano debe tomar cuenta en esto y demandar a la República Dominicana frente a las Naciones Unidas para demandarlo, porque ellos tienen derecho de hacer su reforma, pero no tienen derecho en tratar a los seres humanos así. No tengo problema porque a mí, yo he vivido en Santo Domingo, no me han tratado mal, pero no voy a poder quedarme así viendo que la gente radical allá, no voy a decir que todos los dominicanos lo hacen, pero no es una manera de tratar a la gente. El gobierno debe demandar al gobierno dominicano para parar esto. Eso se debe parar. Ellos pueden hacer su reforma. Si están cansados con los haitianos, pueden demandar, devolverlo en su país. Ellos pueden volverlo en su país, pero no significa que tienen que tratarlo como perro, porque la esclavitud, eso se acabó. Se acabó esclavitud. No quiere los haitianos en su país, devuélvelo en su casa. Pero no lo trata, no lo ahorque, no lo maltrata, ponerlo en un post, un palo de luz, pegarlo como un perro, como animal. No tengo nada en contra porque de mis amigos, porque yo tengo muchos amigos dominicanos. Yo sé que ustedes son muy nacionalistas, me han tratado bien, pero no estoy de acuerdo de la manera que su gente están tratando a otras personas. Porque los haitianos somos seres humanos como ustedes. Tienen derecho de hacer su reforma. Pero en eso, yo tengo hermanos dominicanos. Mi papá se casó con una dominicana. Tengo hermanos. Pero, hermana y hermanos allá, no voy a aceptar que nadie trata a ninguna persona así. Como ser humano estoy en contra de eso y ese video yo lo voy a poner para que todo el mundo pueda verlo, para que el gobierno haitiano pueda demandar a la República Dominicana en abrir los ojos de la gente para poder entender que no tienen derecho de tratar al ser humano así y el gobierno dominicano debe ser demandado. I thank you guys for watching this video and I will be back another time. And we have to sue the government, a Dominican government, for what his people, the people, doing over there, because they don't have the right to treat anybody like that. They can send them back home, but they don't have the right to let the people treat other people like animal or slave. I will talk to you soon. May God bless. Peace for the world.